Igor Kojić, sin folk pevača Dragana Kojića Kebe, razvodi se od svoje supruge Sofije Dacić, sa kojom se venčao u tajnosti 5. januara ove godine. Njihov brak bio je iznenađenje za javnost, ali čini se da nije potrajao ni 7 meseci. Kako prenose izvori bliski porodici Kojić, Igor se posvađao sa svojim roditeljima zbog Sofije, a naročito sa ocem Kebom koji od samog početka nije podržavao tu vezu. Keba je navodno govorio sinu da Sofija nije prava za njega i da ga koristi, ali Igor nije želeo da to prihvati. Zbog toga je napustio porodični dom na Bežanijskoj kosi zajedno sa Sofijom i prekinuo svaki kontakt sa roditeljima. Ni Igor ni Sofija se još uvek nisu javno oglasili povodom razvoda, ali kako saznajemo, više ne žive zajedno. Još nije poznato da li se Igor pomirio sa majkom i ocem, ali pre samo 2 nedelje komunikacije među njima nije bilo. Podsjetimo, Igor i Sofija venčali su se u Novom Beogradu, a njihovo građansko venčanje bilo je među prvima u novoj godini. Tada je Igor izjavio da mu je Sofija dar od Boga i njegova jedina i prava ljubav. Međutim, ubrzo nakon toga pojavile su se prve pukotine. Keba je u emisiji premijera Vikend Specijal kratko prokomentarisao odnos sa Snajkom, rekavši da nemaju bliži kontakt i da se retko viđaju, te da ne želi da se meša u brak svog sina. Da li će se Igor pomiriti sa porodicom i kako će se okončati ovaj bračni brodolom, ostaje da se vidi.